no taxi. No, yes, I know. Hello. Nađem во Chanel Rue de Cambon, to je prvi Chanel u Paris. Jedinstveni Chanel koji što prodava maška kolekcija. Tako da ovo je moj omiljen butik na Chanel u Paris. Ovo je Pokanata, Perferet, sektor A znači, Bojan Jovanovski, ovo je Agendata. I навистина големо задоволство да бидеш гости на Валентино. Thanks a lot. Стигнахме во Валентино да се подготвиме за вечерашното шоу и ревијата на Валентино. Benjamin, say hello. Hello. Yes. Се гледаме вечер.